أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نشهد يا رسول الله أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين من ربك. فصلوات ربي وسلامه عليك وعلى آلك وأصحابك ومن اهتدى بهديك واستنى بسنتك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. ثم أما بعد. قال خشك البراهيه في مشخد تعالى رب العالمين بخاطر في رجا بيروز مبارك في ساعة بيروز مبارك قلنا هتما وكسوكارت ما وهر كسك حق السرمها بيتم دعاء بك يا ربي قلنا هتهم ياب غفريني يا ربي ترحمي بهم ياب يا ربي ريكد باش وقنج وشاك بري مبدئي يا ربي ريكد خراب وقلناه معصيات ضرر ما كو الدنيا دا والقيامات دا هبي تنتدا يا ربي تو مجدير بيخي يا ربي تو مبذريات و بارزي سر إيمان راجري يا ربي تشاوى أمت مالا خداكم كرين وصمت بحشت دال ديوان محمد صلى الله عليه وسلم شهدوا بختور بكي يا ربي تو مبذريات ما بحشت دا بكم بكي. قال لي خشكو برا جارا شوي ما بحثي پارچه سیرت پیغمبری که علیه الصلاة والسلام بوناوی کو بری بوناوی بابوی وفاتت بید الشش سالیه دیکاوی وفاتت بید الهش سالیهش دف با پیره خواه بابوی وفات بید و چیت دف مامه خواه ما گوتی پیغمبری علیه الصلاة والسلام وقتی بوی دو کسا شیر دایه ثویبه او خدامات مالا ابو لهبی دا و حلیمة السعدیه پیغمبر علیه الصلاة والسلام چو دف ابو طالبی حال ضعیف بو نازک بو فقیر بو پیغمبری هرش بچیکاتی دست بشولی کرد شوانتی کرد
الگل مامه خواه چو شامه دا چیتا شامه تجارتی کچنی و کاره که زوری و وقتی یک بیت گنج و جهل ناوی امانتی و رازگویی چیتن خدیجه دعوا هندید کتن کو او تجارتا و راد بیتو چیتا شامه تجارتا خدیجه خلامه خواه خدیجه الگل فرید کتن سحکت انسانه که امینه رازگویه یه رحمه هاری کاره وصفه توی بو خدیجه کت خدیجه هندک مرو و فرید کت دف پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا خازه هندید کت بجید هکوی ببیتن از دیشی پیکم پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا خازه خدیجه کت بیت خیزانوی مع العلم پیغمبر علیه الصلاة والسلام لوی عمری 25 سالی بو خدیجه عمری 40 سالی بو 25 سال پیغمبر علیه الصلاة والسلام حتی وفات خدیجه پیغمبر علیه الصلاة والسلام هر القلب بس دا بزانین اف کسیت وکی جارا دیما گوتی اتهاما پیغمبری کن علیه الصلاة والسلام همین نوعیت اتهامات دا ایک مروف جیانا پیغمبری بخینید دا بزانیتن بشینگه بزانیتن هر جنکه که پیغمبری اینان دی انشاءالله اگر خودی تعالی عمر دا خود بدهاتی بحثی هنده که این هر جنکه که اینای پیغمبری علیه الصلاة والسلام پوحیا اینای و اگره که جیا اینای نوکی چکو انسان همی گاوا هزراوی سر شهوتا هزر کت خلق همی هزروان سر شهوتا انسان هزراوی آواکرین بیتن همی گاوا حساب کت خلق همی هزروان سر آوا و هره که دیف عقل خواه حساب بو خلقی خرکیت کتن لو تبيت إنسان منصف بشي تسيرته بخينيتن وسحكته أفمرو و تشتكر ويتشاوى بو پیغمبر عليه الصلاة والسلام ما قلتي السيهوبين صالية وقت الوي عمري دا كعبة خرابت بيتن بارانك تهيت تيفانك تهيت خراب كتن جاركا دي كعبة آباد كنوه پیغمبر عليه الصلاة والسلام بيت أجري هندي وقت تهيت کو قبیله همی بنمال راد بن و شرعی کدود کن هری که دوید او بری رشب دان تویره پیغمبر علیه الصلاة والسلام تهیت عبایه که دان تویره و وی بری رشد که تیداد بشته هر مزنق بنماله که رخی که عبایت گیرن و بلند کن پیغمبر علیه الصلاة والسلام وی بری دان تجه دا پهنده اوان قبیله جارکا دیدگی هنته ایکو بنمالا ناهیلیتن نزاع و شرط ما بینوان دا چه ببیتن پیغمبر علیه الصلاة والسلام الچل سالیه دا حش هندید کرد دائما يفدر بي طبعا پیغمبر علیه الصلاة والسلام سردين إبراهيمي بو الحنيفية السمحة هبو يعني كيم بون خلق بس هندك السر دين إبراهيم عليه السلام عبادته خدك تعالى تكر توحيد رب العالمين يتكر بس شريك وعبدينيا صنما نتكرن پیغمبر علیه الصلاة والسلام سروی دینی بو او عبادت کرد وجا چو غار حراء الجبل النور افروکل بیجنه الوی چیای پیغمبر علیه الصلاة والسلام چو تویش کفته دا جهه که بچی که گلک نوکیش کفته منه اما دو سه برکن سریک وکیش کفته که الوی پیغمبر علیه الصلاة والسلام عبادت کر و هزرا خا ادوی کونی و ادوی مجتمعی چاو اف جهورینه ده کفت ادوی خلکی دا عبدینیا صنما اوا چه منفعت دا نه جهورين كفنتي دا رب العالمين وحي بو پیغمبري عليه الصلاة والسلام تفريت كد جبريل عليه السلام تهيت دف پیغمبري اميا متسيرتي دا احتمال اقول وصورة اقرأ باسم ربك الذي خلق كويا كمين آيات هات نخاري بو پیغمبري ما صلى الله عليه وسلم اتوي اشكفتي دا اتوي غار حراء دا اتهين بو پیغمبري عليه الصلاة والسلام پیغمبر مستغرب بو كو اف وحي ابو يادي لا وقت قلت اقرا قلت لست بقارئ يعني اثناء نظام بخينا نشول من اول يعني اثناء خون دوامه اقرا دوسجه حتى جراسيد بيشت اقرا باسم ربك الذي خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم بفان ايات بو پیغمبري عليه الصلاه والسلام تين يكمين ايات بو پیغمبري هاتي اقرا لو ادبجنما امه اقرا يعني أمته خاندنه بس مع الأسف كتشندش مدخينن خاندنا قيامته جي وك سيرته وقرآنه وك حديثه تفسير قرآنه فقه افتشتي ديني ما كتبت أم بزانين وچندش ملوي ولاطي كو درجه درفتايا خلق بهزارها صدها هزار دولار مصرفت كت كو بيتا في ولاطي بخينيتن چندش گنج و جحيلت ما خموان خاندنه
وعلم وزانين ور بگرن کو صبحی منفعت الخوجی بکن والملت خوجی بکن والدین و آینه خوا بکن وک مسلمان چندش موی خمید خون امتا خاندنین امت اقرأ که چند تخینین و چند بومه خاندن فره لوا گلی خش کبرا لوا گل کافره ام سیرتا خدا بگیهین سیرتا پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم بگیهین و بزانین دین ما امر ما بچید کتن نه یعنی جهه داخله وقتی ببینم جهیلت ما گنجیت ما کچکورت ما دیگه تا های اسکول خلاص کرد خلاص نگه چی تمال پالده شول دل همی عردا بید بس علم و زانین الهمی گاوا و الهمی عردا نابید در فته بوده تو وی علمی و وی زانینی ورگیری وقتی تو انیتات بو وی علمی و زانینت کتو ور بگیری منفعت بگیهین یا بشریتی و انسانیتی ناو اسلام پی مظم بکی و گفت که همی خاندناته رابین و رینشتناته و خوات خرب تب اجر و ثوابت هیته نویسین لو خود پیغمبر علیه الصلاة والسلام بيجين إن الله وملائكته بيجد خود تعالى وملائكة حتى النملة في جحرها والبحر والحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير أو كسي خيري وباشية فيل بيتن ونشا خلقي دتن هميتش خود تعالى بملائكة بأهل عسماني بأهل عردي وحتى ميري وكاشن نوع حيوانات بن آخر داجين وشند نوع حيوانات ناف بحر داجين خر دعا بوي مروفيد كان اجوه مصدر چيه انسان كو الديف علمي بشيتن لا واجه خد تعالى بش هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون او كسي علم وظانين هاي او كسي بعلم وبظانين تجارة وكي اكنابن الدف خد تعالى لو انسان عالم هكا عبادته ويجيا كيم بيتن جلك بخيرترش انسان بعلم وبلا جلك عبادت بيت اصل تدا علمه لو قال خشكو برا قال كافره هكر ام چش سيرتا پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم ناز بس اوه قال كبومكو ام الشعر دان نرواصين وعلم جي عمر نينا بيجي والله زي جهشتي ما فلان عمري يدي اسنشم تول عمر بي تو الشيخ في القرآن بكي تول عمر بي تو شيء تفسير بقيني تول عمر بي تو الشيخ في الحديث تول عمر بي تو الحمد جامعات هيني كي حكمة جدي هاريتا كتن تو شيء جالك تخصصات بخيني كو خوفيل بكي ومنفعت بجين يخو مال خو خيزان خو وعيال خو لو جالي خشكو برا علم جالك كافر ام همي خوفيل كين آيات يكمين آيات بو پیغمبري بهتن بحث هنده بكت معناه جالك يجرينجا جالك بيتفيا لو رب العالمين بري همي تشتا وقوت پیغمبري ما وجبريل مسكيني دا پیغمبر عليه الصلاة والسلام قلت تو پیغمبري في امتي پیغمبر صلی الله علیه وسلم یعنی اگر افکسید تهما بو پیغمبری صلی الله علیه وسلم آن بیجن وحی نینا آن پیغمبر نینا هما بکیف و خواف تشته دان آن دی طبعا ایکی شوان توی وقتی ده همیاد زانی نیزی که وقت پیغمبرک دی در کوید وقتی پیغمبری زانی هر ایکش محکب زانی تن برخد عیالت ما دی های سکول خلاص کن درجه توان چنیننجی بسر و برنجی ام همیده چینا پارکی و حفله که بو کری خان که چاخا دانی والله چه یش های سکول گراجویت بوی یه خلاص بوی هند کیف آمده پیهد اگر عیاله که ما کالج خلاص کرد تو درجه کا باش ام چیتا ماستر و پی چند کیفات دهید تو ده همی گاوا وقتی چیه دیوانه که والله اوه کره منه فلان تشتی خواندی اوه که چا منه فلان تشتی خلا مروف فخره بو خب عیال خود بد دوره سحکی پیغمبر علیه الصلاة والسلام وحی بوی بهت و بشتی تو پیغمبر خود تعالی تو آخر خاتم النبیین والمرسلین او پیغمبر او بشریت همی انتظارت کتن و خلید گریتن کو بهتن ده چند کیفا بهت مفروض بچیتت نف خلکینا و گازی کت گلی خلکینا از پیغمبر خود تعالی ما خود تعالی از ذهناتیم بس پیغمبر و نکرد پیغمبری و نکرد اگر پیغمبری الدیف ناوی با علیه الصلاة والسلام و الدیف متحابا و بو دنیای با داکت هوار و گازی وکی مهمیا وقتی ام فخری بو خب عیونه نا بجم تشتکی حرامک و انسان فخری بعیال خب بلعکس جهز شانازیه وقتی عیال مروی تشتکی کته بس مقصدا من بو هنده اگر پیغمبر علیه الصلاة والسلام بو دنیا با دواکت بس پیغمبر علیه الصلاة والسلام وقتی چوی اکثر چو دف خدیجه گوتی زمیلونی دثیرونی و یترجفیتن گوتی تخیره گوتی ادبیم تشتکیل من هاتی حالو مادت من اوله
اینا خدیجات بهشتی را واسطه که به والله تو انسانه که باشی هاریکاریا فقیریت کی هاریکاریا مروه محتاجت کی هر کسی که تهت دفته بمراد نازوریته و حاشای رب العالمین ته بمراد بزوری اجبر هندت بیت دف ورقه بن نوفل مامه کیویه شپس مامه تویه دان عمر بو پیغمبر علیه السلام چیروکا خخره که او بسری هاتی بو ورقه بن نوفل ادبیجیتن ورقه بن نوفل بشتی اگر افتشتی تو بجیم راست بی تو او پیغمبری او خودی تعالی وعد دایده تو خوزی که از گنجو جحیل بام الگلته بام یا محمد وقتی قومیت بدیجی تتراوصی طبعا دف پیغمبری علیه السلام تشتکی گلک عجیب و غریبه چاوا ملتیوی دی دیجی وی راوصید ملتیوی خیر حجید کن پیغمبر علیه الصلاة والسلام دفوان الصادق الأمينة وكما قلت أبو لهب وقتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بوی اکثر خدا ماخا وقتی هاتی مزگینی گهانده هندیند کیفاوی هات گوتی هر تو آزا خدا ماوی ثویبه شیر دا پیغمبری صلی الله علیه وسلم لوات حدیثه که بجن همی دوشنبا عذاب ابو لهبی سویکت بیتن چکو کیفاوی بونا پیغمبری صلی الله علیه وسلم اوی ابو لهبی دیف پیغمبری وقتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم حجت کرد وقتی گوتی از پیغمبری خودی تعالی ما ابدیفت کرد چه دیوانا پیغمبر چه باید دا بشتی اوه برازای منه دروات کرد اوه برازای منه آخفتن تویت راست نینن ابو لهب اوه صحش پیغمبری کرد بس مجرد چکو پیغمبری علیه الصلاة والسلام گوتی وحیا بو من هات نش بر چه تشتکید ما موی بو و گلک حجید کرد فصل ما بین وی و ما موی آنوی و قوموی چه بو بس چکو گوتی از پیغمبری خودی تعالی ما اکی جبیلی پیغمبری نیه همیا حجید کرد بس وقتی گوتی از پیغمبری خودی تعالی ما ملتی وی او کسیت مستفیدش وی نظام و سیستم توی دنیا توی جیان آواندا همی بدیجی پیغمبری صلی الله علیه وسلم رام وکی افرو وقتی چکو اسلام منهجه گلی خشکو بره اسلام ریکا کا جیانه بوته دنیای دا نه هما بس مجرد پنج نویجه کا بکه و هیوه کا رمضان روژه بگیره و خلاصو چو هر مالا خود نه بوته بشتته چه بوته حلاله چه بوته حرامه دی چه که برخواه دی چه خوی دی چه وخوی چه و تعامل الگل دی بابت خواه که چه و تعامل الگل جیران خواه که چه تش بوته هیا و تو شیبی که چه نوع تجارتی تو شیبی که چه نوع تجارتی بوته حرامه سیستمه که جیان کامله وقتی دید او سیستم دهیتن زان مصالحت وان دیتیکشن وکی افرو که وقتی سحکن اسلام سیستمی که کامله او نوی سیستمی خود تیگدن مصلحتت خود نوین تیگدن لو بدیجی اسلام تراوستن لو هر کسی که بسلمان تیرورست و ارهابیه و همی تشته بس چکو زان سیستم که هکه بس تو نویش کربی و تو بس روژی گربی کس نبشته تا بلاواتا یا خاره کس نه هیتا را خود دورید تا بالعکس دی حشته گنده بیشن خوش مروفه بس تا گل گوتی افتشت حرام بو من اس مسلمانم افتشت حلال بو من دی بیجی اف مروفه خوش ما فرق کرد شبر هندی خود تعالی وقتی بحث لوط علیه السلام کت قومی وان چو گوتی اخرجوا آل لوط انهم اناس یتطهرون شبناف ما بدریخن اوه خوش ما فرق کن اسلام نظام سیستم تو نشی هندکی ورگیری و هندکی بهلی همیه توی تو وربیر یعنی اگل ته پارچه کن معنوی تهیلا توی تو همیه لو سیستمی که جیانه تو نشی جیک پارچه بگی لو اگلی خشکو برا پیغمبر علیه الصلاة والسلام او قومی وی اوی لو وقت ورقه ابن گوتی دی خوزی که از گنج و جحیل بام از سرهیز و قوتت خوابام وقتی ملتت و قومت بدیجی تراد بو یا محمد گوتی او مخرجیهم اری او دی من دریخن كلك عجيب ولدف پیغمبری صلى الله عليه وسلم قلت يا محمد نينا كسك بفي دعوي بفي منهجي هاد بيت إلا قومي بيبدجي بيرابوي همي پیغمبرا سحكي قلت سيستم إصلاحي دست بيكر چاكسازي دست بيكر كوتو اف انسان تخين ميج و سرخينا ملتي خو سرخينا خلقي خو قلي خو بيجي قلتو بجيجي ويتشتو چكو سيستم إسلام بشري ندانا خودي تعالى يدانا مصدش همیا مصدر و فقیرش همیا مصدر دف قانون خود تعالی ایکن همیا ایک ریز پریوت بد لو وقتی ایکی شکایت امام علی کری امام علی او جیجی بو هر دو چون دف شرح قاضیه بی هر دو وکی ایک چون دف نگوتی از خلیفه بسلمان آمه اسناچم همی وکی ایک بون اسلام وی نشی وی تشتی وی عدالتی وی رحمه نشامدتن
حق و حقوقا نشان مدت لا قال خش كبرى اسلام انسان بي عزيز بيت بس قال غيري وهات طبعا انسان ذليل بيتن شكو دي بيت مصالح بشر الدانيت اف بو منه اف طبيعه الجيان دي بيوم بيت يا كسي كدينا بيتن لو قال كافر وك مسلمان ام زفري نفسيرتها پیغمبري خابزان لا پیغمبر عليه الصلاه والسلام او مخرجيهم يعني او دي من دريخهم پیغمبری علیه السلام وقتی الدعوه دست بکرد تقریبا عندك بيجن 2 هفته عندك بيجن 6 هيفا حتى 6 ما بين 2 هفته حتى 6 هيفا بيجن وحي ايش پیغمبر عليه الصلاه والسلام قطع ابو بشتينج يا ايها المدثر هات يا ايها المزمل القران دست بكر هدي الديف احداثا بو پیغمبر عليه الصلاه والسلام هات پیغمبری بو خدیجه گود خدیجه بسلمان بو امام علی مالاوی دا بو هشتای بچیک بو ایمان پیغمبری اینا صلی الله علیه وسلم ابو بکر نزدیکترین حوال پیغمبری بو صلی الله علیه وسلم بو ابو بکری گود اکثر ابو بکری ایمان پیغمبری اینا و دعوه هدی بلاوا بود ناف جنج جحيلة أهل مكة پیغمبر عليه الصلاة والسلام أول 3 سال دعوة خب سري دست بكر وشارتي يعني دا چيد علاقتي الشخصي مثلا أبو بكر النياسي دا چيد قال أبو بكر آخويتن جدا أبو بكر دا چيد مثلا قال عثمان بن عفان آخويت قال عبد الرحمن بن عوف آخويت هو صا بدزيكي والقال يكدو چون دف پیغمبر عليه الصلاة والسلام طبعا پیغمبر عليه الصلاة والسلام رحم خلقي خوا و أو كسيت إيمان بيت إينان اجبر هندي وشارتي اف دعوت کرد چکو وقتی مکه اهل مکه زانی ای که بسلمان بوید ایشان دید و لواجی وقتی خود تعالی امر پیغمبری پشتی 3 سالا کرد گوتی وانذر عشیرتک الاقربین دعوا سری خلاص یا محمد تقریبا نزدیکی 40 مروفه ایمان پینا گوتیش نوه و دعوا علنیه اینا پیغمبری اعلان بدعوا خاکر وقتی اعلان پیکری دجوار بون اهل مکه بدجی بسلمانا و ازیت دان لوا یاسر و سمیه بابت عماری هر دو هاتن شهید کردن و کشتن بش بر هندی چکو بسلمان نش بر چه تشتی دیتر نه مال کسی که خار بو نه قدر کسی که کر بو بس چکو گوتی لا اله الا الله بس چکو گوتی محمد رسول الله بش بر فان آخفتنا هاتن اشک جندان و هاتن تعذیب دان و هاتن کشتن هر دو کشتن فی سبیلی چی بس چکو ایمان بخود تعالی های تصوره بکه یعنی افروکجی خلقي سر اساسي چت كوجن بس چكو تو بسلمان بي تو موحدي تدين خود تعالى فيت تو الكيرا عرض دنيا بي تو تيرورستي دولة خر دي بديفتا كفن ودي تاجرن ودي تاكوجن وكسني نجي بيجيتن بوچي هوا كشت في انسان افروكا بسلمان وكي چاوت وقت پیغمبري دا صلى الله عليه وسلم هو صبصاناي تا كشتن افروكا جي هو صبصاناي تا كشتن وخلق هميجي نويري تو جرأت جناكتن حقيقة بيجيتن توی وقتی داجی وصابه دا کجن و همیا سح کرده کسی ندگوتی و بوچی دیهتا کشتن سبب چیه اگر چیه اره ما هک ایمان اینا ما هک ما نمید بیجین حریت و آزادیه بوچی بو من حریت و آزادیه از خوریس کم از چی تشتیمک و چی نوعی گنه بوخا بکم بس اگر من خواب ستاره کرد از دی بما ارهابی اگر من رهت خبردان از دی بما نخوش مروف بوچی او انسان همین نوعی گنه هات کرد ام هدي باشا چين انا دي توبكات ديال خوزفرين بوشي او انسان ريكاراس قريت ام همين بعد تهمه بوي تشيت يعني هو نبس في وقت حتى وقت مدى ابي امتي داجين همي قاضا قال لي خش كبرى اف زمانه الزفريتين ونفسها تشتيت هنا كرني لو في فرم سيرته پیغمبر خو بخينم زانين او چي تشتادا چن و ام چي تشتادا چين پیغمبري 3 سالا او هولدان بشتي سالا 5 ديت یا بعثه دید بسلمان قال لك هنا درجه حبشه بوان هاتا فكرن شون حبشه بشتينجي مكه حصار دانا سر بسلمانا لو شون شعب بني ابي طالب 3 سالات ويردا خديجه الويري تشيت بالرحمه خد تعالى ابو طالب الويري مريتن او هر دو پشتوانت پیغمبر عليه الصلاه والسلام اويت هاري كارياويت هر دو كت ويردا اتمرن پیغمبر علیه الصلاة والسلام وی سال بسلمان نوی وی سالت کنه عام الحزن سال قهر چون پیغمبر علیه الصلاة والسلام گله که بقهر بو جنکاوی او هاری کاراوید کرد و ماموی او پشتوانیاوید کرد تو پاراس هر دو چون لو خلکی مکه دجوارتر لی هاتم دیجی پیغمبر علیه الصلاة والسلام و جا پترتر حتى بري هنگي بس صحابة تعذيب دان وقت ديتي او هر دو چون حد جرأت كر خو
دستی خود درش کنه پیغمبری جی صلی الله علیه و سلم لو پیغمبر کتت ازیت چو طائف هول دا اویدی بکت مزن طائف بچیک و دین و بعاقلت و خرف ورا بردان برا هجوم کرا پیغمبر علیه الصلاة والسلام حتی بجن او خوف او پیلاوات پیغمبر دا تجی خیم بو هندی هند برتی ورد کرن خر داوی دینی بگی هین تمنو ته وشوير الدركبيت بويد ليش كستي وتشيتن برخي مكه ودعات كد جارك دي داخل مكه بيتن وهول الدت حتى خدت على درجه مدينه بويفات كتن يثرب بوهن جنابه كو مشخ بن هندك جنجو جحيل بسلمان بن ايمانت انن پیغمبر صلى الله عليه وسلم كو درجه ويري بويفا ببيتن وقستا ويري بكت اساس وبنيات دولتها اسلام بدانيتن لو قال لي خشكو برا همی گاوت به گلک کافره اسنا بجمت تفاصیل جیانا پیغمبری خرکاب زن بس هندک تشتیت اساسی جیانا ویدا بزانه وقت بسلمان ایک پسیارات بکتن نزانی پیغمبر علیه السلام چه سال دا بویا پیغمبر عمروی چند بو نزانی جنکاوی کی بو نزانی ماموی کی بو نزانی بابوی کی بو چه از هندک مروفت نیکت وید جیانا مدا مثلا چکو فنانه آن لاعبه که تشتکی اسناف و همین تشتیتوی بزانم جیاناوی خرکی بزانم روش بروجانه چد کتن بوچی اسیا پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم نزانم دا صبح که ایک بسیارش من بکتن کیه علا خلا بزانم او تشتی بسرمت هیتن از سحکمی اری بس بسرمن هاتی ام سری پیغمبری جی صلی الله علیه وسلم هاتی او نخوشیت ادبین موک مسلمان خاص یعنی مثلا کچک هکاب حجاب بیتون وجدر و بیتون پترتر یلی دیاره هکر ظلامی بسلمان بیتون ویجا خوش حرامی بدیر بیخیت احتمال گلک جارا بسیار جه پینه کرنی آنت هندک عردادا ازعاجاوی پیته کرنی اری بس ازعاجامت هیته آنیا پیغمبری جهاد بکنی یا صحابه جهاد بکنی معنای وقتی استوی رکی دایه چون معنای از سر ریکا کاراست مادام او تشتی بسر پیغمبری من هاتی یه گلمی جیت هیت معنای از راستم از درستم بس اخلاقی خود تفيت هر اخلاقی محمدی راکم صلی الله علیه وسلم چاوی رازگو بو چاوی امین بو چاوی عادل بو چاوی بصبر و تحمل بو چاوی چیا و درفت بو خب قل بینیتن ولوان مروفاب کد پترتر حش اسلام بکن نبدیجی اسلام پراوستن تفيت ام همی گلی خشک برا نمونه بی لو گل کافره ام زفری نوسح کنی سیرتا پیغمبری خواه جیاناوی چه کریه چه گهورین اخسینه جیانا خلکی داد وقت خود از تو جواب کن از تو افریکت وی ولاتی دا او مادلین چا بو ما پیغمبر علیه السلام ری مادله و نمونه بو ما کو ام دیو دا بچین وصا افریکا خلق سحکت منو تا از تو جیتیت اخلاق وی پیغمبری راکن و کی وی تعامل بکن و کی وی صبر و تحمل بین دبگی نوی آرمانجه و خلکی خرکش وی آگیری پارزین پیغمبری بو چه اف تحمل اخر کرد دا منو تا اش آگیر جهنم پارزید دا ازو تو سرکا حقیه بین دا ازو تو بس عبدینیا خود تعالی بکن دا ازو تو سریخا بو صنما نچمینین دا ازو تو نبین عبد مروفا دا ازو تو نبین عبد ماده و پاره ازو تو جیتی وید بین نمونه بو او دیف خدا و بو اف خلکی الویری جیتن بزانن بس عبدینیا خود تعالی بکن عبدینیا صنما نکن عبدینیا سه الها نکن عبدینیا ماده نکن عبدینیا جنکه و شهوتی نکن عبدینیا خالق خواب کن اخلاق و روش تجاره کادی بزونه از تو هیکر نبینه نمونه کس هدی نابیت نمونه بسلمان نمونه لو اوید یک عالمه که بیجیتن گلی بسلمان هین وکی خینه طبعا هنگی نیکه سلاجه و مجمده هین هنگی یکی گوش تکتش تکه با ویا با خراب نبید خیلی پیورد کرد دا خراب نبیتن گوته اگر خی خراب بو همی تجدی خراب بیت هدی بسلمان وکی خیه که همی تشت پیتا پاراستن اگر بسلمان خراب بو و دیر کتش دینه خواه و آینه خواه و بیرو باورت خواه همی تجدی خراب بیت لو افروکه او واقع امتدا جین افروکه چکو بسلمان یه دیر کتش دینه خواه یه دیر کتش بیرو باورت خواه بزفریه و بیا نمونه بو خلکی خواه و گلی خواه و او خلکی را خود دورت خواه دی بیا اگر هند جاره کادی خلق الخواه شیار ببید ریکا راز بگریتد هیوی اومدت ما اون خود تعالی چاوت ما رون کتن جاره کادی والما بکد پیغمبری علیه الصلاة والسلام بو مبکت نمونه و چاو لیکر که هم چاو پیغمبری خواه بکن اخلاق و روشتیوی بگرین
وی ایمان او وی بلاوکری بخیند دل خدا داخل کی خره که برفوره که و بینین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله وما توفيقي وما اعتصامي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وهو رب العرش العظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن الله قد أمر بأمر عميم فبدأ بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بعالم جنه وإنسه فقال وهو أصدق القائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات جمع الله بيننا وبينهم في روضات الجنات. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شافيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واعل بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم من أراد بدينك ودعوتك ودعاتك خيرا فوفقه لكل خير. اللهم ومن أراد بهم غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر مولانا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. وصل اللهم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استو استقيموا تراصوا اعتدلوا straighten the line fill in the gaps. صفت خراس كالرحمة الودي بوتما. أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى
ولسوف يعطيك ربك فترضاه ألم يجدك يتيما فآواه ووجدك ضالا فهداه ووجدك عائلا فأغناه فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. قال لك اشكر رب العالمين طاعة وعبادته وقبيل بكات إن شاء الله. صلاح الدين Center Sunday School has registration for grade 1 to 7 tomorrow Saturday August 3rd from 11 a.m. to 1 p.m. إن شاء الله صباحي مدرسة مزقفتي ساندي سكول دي نوفي الطلبة نفسيت أو كسيد في عيالي خب نفسيت إيش صفايكي حتى حفتي إن شاء الله صباحي الساعة 11 حتى إيك دي المزقفتي من هرهوصا خزمي حجي محمد طيار براي حجي آسيا كيستي أمري خدي كري الكردستاني بهيوان إن شاء الله أفريقيا بيش نيفيجا إيفاري حتى نيفيجا عايشة المزقفتي خدي تعالى إن شاء الله عفي آزا كتهلي بحشت حساب بيكت رحمة بيبت صبري بدأت كسكاري توان هو صا مزقفتي خاش بينك رب العالمين بركاته بإختت مال وعائلة وداد. Do not forget your masjid. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you and your family.